kardeşler bakın. Kia nedir bu markası? Kia Rio. Markalı maşını da kardeşimize elmi. Əla. Kırılmadı. Kırılmadı. Bakın. Bu da Kia Rio. Əla. Oy maşallah. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Bunun ne? İşte öyle kuzarıma var. Ayak sürek gede. Yallah. Ayak sürek gede. Yallah. Bakın kardeşlik bundan böyle paradı. Estas son las manos de martillo, y este coloso no necesita herramientas. La persona más fuerte del mundo puede utilizar sus propias manos para clavar clavos en madera como si fuera un martillo de acero. Y sus brazos tienen tanta fuerza que puede explotar una sandía solo con apretarla entre sus brazos, haciéndola estallar en 1000 pedazos. Pero peor es su bofetada, que puede destruir la sandía por completo. Su fuerza le permite levantar un lavarropa sin esfuerzo, alzar un auto y empujar un camión de varias toneladas solo con su fuerza bruta.